Abantwana beNkosenkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha senzo iphathela umfundisi uMathonsi wasevuna izitha inkosi imbusisa. Baba yasenda ukusemakhosi nomkhuhlane ungibambile bengicela uGumede waseNkandla kuba angiholele ngomthandazo wesabatha. Inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bandla lenkosi masikuqe isithandaze. Amen. Baba ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Izikhonzo ezinhle angazi ukuthi ngizawuthini, kodwa inkosi yona yaziyo ngoba umuntu walapha emhlabeni. NgokwamaThonsi njengoba inkosi seyishilo evonizitha, umsebenzi wami ke bengusebenza bengumlimi wezimoba, ngitshala kakhulu izimoba. Konke lapha emafemini sibona sekunamafemi kwakunezimoba zami ezabanye abantu. Ngaqala ngalima ngezinkabi ngenawo ukhandakanda, ngaze ngaba nokhandakanda, ngaba neyinqola namageja. Ngenza konke okufanele ukwenza umlimi
ukhuthele kodwa ke ngiyadabuka ngoba namhlanje angikwazi ukukhuluma izwi lami alikho inkosi ke iyazi yona uthi noma kunjalo kodwa ke umsebenzi wayo uzakwenzeka ngaqala ngathi ngamaloli ke okusebenza izimoba enza wonke lo msebenzi owenziwa umlimi yangipha inkosi amandla ngaqala ngathenga amaloli kwaba iBedford J5 ngaphinda ngathenga elinye i-tip truck Bedford J5 ngase ngithenga leli ke maNazaretha elaziyo nane ebesigibela kulo siya noma ikuphi lapho inkosi ikhombe khona umhlangano ngiyalazi ke lelo loli ngangesaba nokuthi ngelami mangibuzwa umuntu ngithi ngelika baba ngizibona ngedelelekile kuba ngithi ngela akesi isabelelo 237 angisabelele uGumede alikho ngempela izwi lishilo izwi angikwazi ukwenza njalo kodwa ke ngizokwenza ngoba kusho inkosi yawo ngiyoqala evesini lesithathu 237 evesini lesithathu aqhubeke njalo aza gcina khona tabula wena ngaboni ya umhlaba
ngiyabonga kakhulu ukunsiza kwakho Mnguni. Size nje njalo iphele inkonzo kaNkulunkulu ngoba mawungena kumsiza angazi ukuthi ngiyenze njani. Silapha enkonzweni yeSabatha maNazaretha lapha sizovuselelwa khona izinhliziyo zethu zithanda uNkulunkulu zingathandi zonke izinto lezi ezikhona namhlanje. Sithande uNkulunkulu. Ngingakhuluma ngelanga kancane kodwa ngizocela kakhulu enyangeni yezulu. Elanga ilona elangikhulisayo. Ilali shumayele kuphamene lapha. Ngesikhulu isineke lesi. Kuzwe noma ubani umuntu ukuthi uyakhulunywa manje. Ungafani nani esesijaha umdala kodwa ke washo baba mkhulu wathi kusa abazothi nishumayela bebuka isihlakala bebuka iwashe ukuthi selihambile manje ulokhu ukhuluma wena usiphompela ilanga ilona elangikhulisayo ngisephameni kwake kwathi ngisephameni ngaphupha iphupho elangihluphayo wena wami. uNkulunkulu wambonisa amaNazaretha ayizinhloko zonke ongase uzicabanga. Kwakukhona agqoke kahle, kukhona agqoke izingubo ezingcolile, kukhona abagqoke eziklebhukile. Bonke labo bantu babegrushiwe bemi ngamaqoqo wonke umuzi wasePhakameni bekhuluma laba bantu bonke. Mangibalalela ngayizwa kahle inkulumo yabo bayikhulumayo kodwa babe babi laba bantu bekhuluma zonke izinto lezi nenhlamba nakho konke ngakhohlwa ukuthi hawu usePhakameni okunjani lokho nokhona inhlamba ngoba ePhakameni sasitshelwa sisemakhaya ukuthi ayikhulunywa inhlamba lapha emzini kaNkulunkulu. Njalo ke ngabe ngalala kulokho kuzumeka wami ngaphinda ngabona yona into efanayo. Ngabona amaNazaretha ezinhlobonhlobo. Kukhona owayehamba phambi kwami engikhombisa ehamba bemamaqoqwana yonke indawo wonke umuzi wasePhakameni yobungaka. Begcwele bekhuluma khona. Wayesekhuluma ke lo okhuluma nami ohambe engihola ethi asiyelapha. Wayesekhuluma ke esethi manje sengibuya kuwena ke uthi wena uyiliphi. Ngashawa uvalo kakhulu uvalo ngishaya. Wayesethi aliki ijazi kuwe awugqokile ijazi. Ngakhohlwa ke ukuthi usho uthini. Ngase ngithi ulungile ngizama ngothenga lapha esitolo. Ngithi ngizowela umgwaqo nje ngifike esitolo lapha bese ngiyathenga ijazi.
angakaze libone kodwa esitolo ijazi alingekho ngathi ngithi tabu ngwela umgwaqo ngisanga kwaBhekuzulu yakhala insimbi yokubiza isonto akhupha phansi kwasubazi yavalwa njalo isitolo ngoba zazivalwa njalo ngesabatha isitolo emasungene esabatha sivalwe njalo angabe sathenga leli jazi ngabuya kuye lo muntu obekathe ngikhombisa uyisizwa nje ingangame kodwa ininwele ezinde ekhanda ngase ngibheka ngicabanga ukuthi hawu amaNazaretha manje kusho ukuthi intshumayelo kababa kathi shonaphi ubaba kanti usuke ekhuluma nobani mekhuluma nathi asihlanze ingubo zethu asenzi lutho nje siyakhuluma kuphela zonke izinto ezingcolile lezi siyazikhuluma ngabona ke lokho kwangihlupha kakhulu emoyeni wami ngafuna ulazi leli jazi ukuthi kuthiwa ngithenga ijazi elinjani ngabuza nakumathunjwa yena wayemdalana kunami ngathi kuthiwani uma kukhulunywa ukuthi angithenga ijazi kuthiwani wathi umathunjwa naye akazi kodwa ke usuyilini entabeni wena na ngathi cha ngayi wasethi kuyafuneka uyeke entabeni ubone ukuthi leyo nkulumo ayiphenduleki na angiyanga entabeni ngaze ngaye entabeni ngoba sekukhona ubaba inyanga yezulu nyanga yezulu le sisemkhayiteni kwakusathiwa ubaba omncane amaNazaretha ayesho njalo athi ubaba omncane lo emkhayiteni ngaya ke sasandiswa uNdebele wase Matlabathini nanti ithempeli lekhohlwa entanda kuwela wayesifundisa ke zonke izinto entabeni lapha isikhombisa thina esasikhona ngashesha ke ngithi ngizoshesha ukukhala ngoba ngiyesaba ngashesha ke ngiyashesha awu wasengishesha umthetho ngaphambi kwami umfowabo kaJosaya umthetho washesha ngaphambi kwami hayi ke kwalunga zonke izinto ke emfeni kwalokho uNdebele wayefundisa kakhulu wawuphuma usushintshile wayefundisa kakhulu lapha sihlezi sasihleli lapho ngelanga inyanga yezulu isiphethe njalo ningaphoxeki maNazaretha man senibona ngisipihla isililo khona la man mbona nje sengisipihla ningaphoxeki nazi ukuthi senginjalo umthetho wami ngangibona uMakhathini umkhowa uMakhathini waseGenyezini ethi mayinika inkulumo ekhuluma kanje ebese akhala amehla azabebomvu
ekhala eyothi masiqedile athi ngikhaliswa ukuthi amehlo ami abona athi ngikhaliswa ukuthi indlebe zami zezwa esho njalo nje khala umakhathini ukuze kuphele isonto ekhala umakhathini intshumayelo yakhe sesingayizwa kahle ngoba amaNazaretha uyasinda la uma uphethe inkonzo ethi uNkulunkulu phakele lapha abantwana basezulwini uyasinda uyawuzibheke wena ukuthi unjani ufikele ube mncane uzibone umncane kodwa uNkulunkulu ebese kunikile isiqembe wathi uphakele abantwana bami wayenze njalo kumakhathini njalo nje mayephethe inkonzo akhala umakhathini ekhaliswa ukuthi asilandeli umuntu lapha silandela uNkulunkulu uqobo abezwayo abezwa silandela uNkulunkulu uqobo lwakhe asilandeli nje abantu lo uNkulunkulu esimlandelayo uNkulunkulu wayo yonke into ephilayo lapha emhlabeni ethi umakhathini sasihamba naye ubaba mkhulu konke kuyogenyezini zihamba naye kwenye indawo sedlula amahashi enkambeni sedlula amahashi enkambeni wayesekhuluma esethi mfana wamahashi wayebiza umakhathini kanjalo ethi mfana wamahashi wathi hamba ubuze kuleli yahashi ukuthi linani likhalelani wahamba kumakhathini wafika wathi hashi ithi inkosi sambuza ukuthi ukhalelani ihashi laphakamisa isihlahla sangaphambili lamkhombisa umakhathini inkulumo kababamkhulu sesithi uNkulunkulu yayifike kulowo muntu noma uyinhlokoni lo muntu ikhulume ulimi lwakhe kodwa yena ubabamkhulu ebekhuluma isiZulu wezwa wena isiZulu ukuthi isiZulu lesi lapha leshintsha likhulume enye inkulumo ezozwakala kulo muntu othunywa kuyena lamkhombisa umakhathini wasebona lihlatshiwe isiqobo hlatshiwe la ngaphambili alikwazi ukuhamba kahle wayeseke sebuya-ke sethi baba ngibona isikotho ngaphambili hlatshiwe sekufunakala onomese lamahashi wawathola nje kanjeni amahashi ephuni ubaba omkhulu wayesesebenza umsebenzi wakhe ngaso leso wasebenza umsebenzi wakhe ngaso leso sikhathi amahashi umnini babengamazi ukuthi nakabani lamahashi wasutholakala umese waseqopolotha umakhathini saze saphuma lesi sibonda mase siphumile isibonda ihashi lakhuluma ulimi lwalo umakhathini akazi saluswaka wezwa ubaba ukuthi lithini wathi seliyabonga ihashi lashaya umsila ngemuva ihashi lahamba namanye amahashi kanti lalokhu lithothobele lahamba-ke
yikho ke lokho uMakhathini nokuningi owayekusho ngobaba mkhulu. Thina ke sisele emuva kakhulu uma uqhathanisa impilo yabantu babelandela ukuqala nabantu abayithina njengoba sinje manje. Sele emuva kakhulu nenhlonipho ayikho. Mawuthi uyamkhuza umuntu la ethempelini ungaba umsini hayi usudlala ngiqhubela ukuthi abange kakhulu umsini esengathi uthi uzongenza uzongenza abange kakhulu umsindo nalapha njengoba silapha nje ebukheni hayi ingane zibanga kakhulu umsindo. Ngibonile ke ukuthi inhloboni ingane ibanga umsindo. Ngabona amantombazana ethuthiwa ayentanda sana lubuthongo wathi he ngiqinisile impela usala lubuthongo saphupha amaphupho wathi he awekho amantombazana emgwaqeni wathi he umsindo subangayo mayikhona abuya amantombazana ekenyuka awazi ukuthi afunane emgwaqeni ekenyuka uhlangana nehlayo uhlangana nakubukayo uzushayisa yena wathi wagqoka ijazi emhlophe elinomuqo omnyama usho ukuthina abafundisi kuthiwa asigqoke lona ukuze sibonakale singashayiseki amakhosikazi asishayise maye iza kuwe inkosikazi ubona wayesa lo mama uza kuwe ubaleke ungabalekanga okushayisa okulahle phasi ngiqinisile into ebuhlungu kakhulu leyo ubuhlungu kakhulu lokho namakhosi nje ngokunja abasi nje umahluko phakathi kwenkosi nomfundisi nomshumayeli kuyefana lokho nje ke ekumehluko phakathi kwethu nalaba abantu bakuqala sihlabeleka kathi impela sihlabela ngilethule ligqoko ngihlabela kakhulu maNazaretha amen futhi ninganyezi ngokuhlabelela kwenu nihlabelela into wona amakhosana ahlabeleka kahle kakhulu ethempelini lapha ensuke ngikhona angihlabeleli mina ngivula nje isihlabelelo ngihlabelela ivesi lokuqala hayi bese ngithula ngilalela i-organ isho lapha emakhosazaneni ayishaya ngempela i-organ ayishaya impela hayi thina njengoba sekubaba inyanga yezulu njalo zasibaba uShembe wesibili usasiphimba yini masipimba yini sinamadoda uxakeke ufuna ukuthola leli gama ukuthi igama leni leli thathela hayi khona ungatholi lapho-ke ubaba wayesuke phethe inkonzo esikhuza niyazi inyanga yezulu esikhuza njalo ithi kahleni namadoda kahleni nguthisha mina tulani msekuhamba phambili yikho lokhu ninjena nje yikho lokhu nishaye abantu banishaya nabo abantu ngoba ngayo le ndaba ngihamba phambili anifuni ukulinda nana manje khona abafika mofa
kunathi esontweni sesithini afike bahlale ngemuva kodwa kuthiwa sesiyaphuma manje phuma amakhosi kulandele abafundisi kulandele abashumayeli abafangele laba bantu bafike emuva bafuna ukuhamba kuqala basikhame singabi nandlela nje basikhame uvele ubunda ukweyeka lokhu baseya ngempela laba bafika emuva bafuna ukuhamba kuqala umangalo ukuthi kodwa uyizwile into ebeyilandela phakathi ake swanga ukuthiwa umahluko-ke lowo phakathi wendoda omunye nje ngiyakhuluma izolo ebusuku ngithi awukahle ungixoba wathi hayi ngihamba namakhosi mina ngihamba namakhosi usihamba ngemva kwamakhosi uhamba nabafundisi inhlal'suthu ngathula inkosi-ke ithe angiphake namhlanje ngiyaphaka-ke angazi noma ngiphaka kateni ngiphaka isixembe sigcwale njengomnikazi iy'ngane zakhe ngiyaphaka nje angazi ukuthi ngenze njani ngoba kungenye into uma usuke sowuguqe lapha kwaNkulunkulu kwasePhalamende engathi ngalibambe iwashi ngiyase ngathi ngalibambe iwashi lime ngikhulume ngikhulume amazwi kaNkulunkulu ngikhulume nokubonisa nje thina ukuthi sesinjani namhla asizwa uzushayiswe imoto ufika abafana bonke abantu uthi bheka baphethe izindlebe bonke bheka bashaya lokho yini iselu ya bonke ukhohle ukuthi babekhuluma kanjani uqala noma labantu bahahela ukukhuluma ubona ehleka azafe ehleka yedwa uqakela ukuthi lo muntu unjani ehleka phela nje nomunye iyese imoto ngapha imoto izifike imkhahlele ithi usho ukuthi yabona imoto ukuthi hayi azisho kahle lapha azisho kahle lapha kulo muntu leyo nto nje iyasipha uzula bemadokotweni bashaya amaredio bashaya ayikho into abayishaya akulona igama lalapha esontweni bashaya nje futhi bathanda kabi ukuthi angathi bathi swana nawe okususe into ongaqonde kuyiswa babone ngisho ukuthi-ke asinciphiseni lo msindo ongaka akasivumele uNkulunkulu asiphe ukuba sihloniphe nasemakhosini lapha okwanamazwi amahlokohloko lapho kwanamazwi amahlokohloko umangale ubaleka ungena endlini uma ungabaleka uma ungeke ubaleke udlala uzoba leyo besikhiphi labo bantu abakhathali ukuthi bakhulume bathi futhi angazi ukuthi bayazi yini ukuthi bakhuluma bethini ngosuku inkosi-ke inyanga yezulu yasingikhetha-ke khona lapho ngoba uNdebele wathi manje seniyaphuma kabusuku niya emsebenzini enayidalelwa uNkulunkulu ningakakwenzi lokho senikwenzile
Indlebe zami ziyanhlupha. Sengizwa umuntu vala khona. Oh. Indlebe zami zikhaya ngendlela emangatsayo. Mangalukhaya kanje. Hayi ngawo phezulu. Undebeleke wathi ngizoba mshumayeli wasehlathini. Wangikhetha. Ngamshumayeli-ke ngibenzele inkonzo ezokuvuka, ngibenzele inkonzo zokulala ntambama. Ngaze ngabuyela khona eMkayitini, sasemkayitini phela. Sasemkayitini, ngabuyela khona ngibahola siya eMkayitini lapha. Ngiyasoka indaba, asuka lapho-ke indaba. Ngahlangana noDuma umfundisi. Ngiyambona uDuma umfundisi. Ngahlangana noShabane umshumayeli. Ngiyambona waseMampondweni. Bahamba bamemeza bathi uphi uMathosi. Kwakuyimina ngedwa uMathosi. Ngalalela. Bathi iyakufuna inkosi, iyakufuna manje, kufika manje kuyo. Ngifuna inyanga yezulu. Ngathi mina hawu. Inyanga yezulu ibonani kimi. Ngahamba sengihotola. Ngaya kuyo. Afike ihlezi namakhosi. Ngayifica ihlezi namakhosi nabantu behaqile nje. Wayesethi umfundisi uNkwanyana, uyamazi uNkwanyana. Amen. uNkwanyana wase eKosbel. Amen. Imvelaphi yakhe ngowakithi uNkwanyana, wesuwekithi imvelaphi yakhe. Wayesethi Mathonsi, inkosi iyakhuluma nawe la. Ithi wena kwathiwa umshumayeli wasezibindlela. Yayeka ukukhuluma namakhosi, inkosi inyanga yezulu yathi angishongo kanjalo. Ngishongo kanjalo. Ngithena mina eVunzitha. Wayesengitshela-ke esethi eVunzitha. Ngafake lapha. Mangifele lapho. Ngimncane nje. Kukhona abadala kithi futhi bayalwa njalo, bebadala nje esontweni. Bayalwa bebanga ekhulu. Manje izoba kimi kanjani? Ngase ngihambe ekuseni, vuke ekuseni usemnyamana. Ngahamba ngiyolanda umphathi wakithi. Ngafika ngathi inkosi yakubiza, inkosi. Ithi angikubiza. Ngaqala ngatshela umkhokheli wakithi ke kwakuela uMaxulu. Ngathi bangumtshela inkosi ikhuluma ngani. Wathi yena owingcwele Simakade. Esho mina angisho ukuthi ingcwele ngoba angikuthandi. Angifuni ushumayeli. Wathi seswa ungakabi ngaka ukuthi kuzozalwa umfundisi waMathonsi. Sasithi masiyothandaza wayethi ubaba mkhulu, asithi masithandaza khona siphathe otiki, sikhunge ngotiki. Ngingakazalwa ma otiki singenabo athi niphambuke nike noma imbali ke nje akakhungwa umuntu wasezulwini ngezandla engaphethe lutho. Onkwanyana laba uMaziwezulu
niyamazi ukwanyana mazwezu laba abampobovu kakhulu wayengangena egcekeni kithi engazange akubongele inkosi yamakhosi yasephakameni wayefike mayifikile kithi koswakala ngephimbo ebongela uNkhwanyana engangene ekhaya engazange ezisho izibongo azisho izibongo basebengena ekhaya benze lokho owathi babamkhulu abakwenze baqede bahambe njalo nje ngahamba ke ngaya ekhaya ngalanda umphathi wakithi athi ubizwa inkosi sathi mase dlula wacele ngase ngumtshela ngathi hayi akuyona inkosi ekubizayo ubizwa yimi ukuthi ungilalelisa le ndaba ubizwa yimi ukuthi ungilalelisa le ndaba wathi ukuthi wena ngase ngiyamtshela awu wajabula ngithi mina uzongifaka unyawo wajabula kunalokho wajabula wathi sifezekile isisho senkosi ukuthi kuzozalwa umfundisi kwenzeka ke ngamthatha ngamisa kubafundisi wakuse uMaganda umfundisi wakithi wakuse uMaganda nangu enkandla lapha Magwaza hesikwetha lesuMagwaza babengungcosana abafundisi babengekho abafundisi inkosi nje ngengathi ngifuna incwadi yayo yabala eziningi kakhulu indawo ezinganabo abafundisi hayi manje hayi ukhona oyithathele manje uthi yakhuluma ukhuluma uyabathe hawu ngisho abashumayeli kunjalo namhlanje abavangeli kunjalo namhlanje asibagcobe bayigcoba bona batapa ibandla baphume nalo entabeni into nje yenzekayo namhlanje wakuqale ilanga linginika lo msebenzi kodwa ngingathandi mina lingibize ngayi ngihlale ekhaya ngayi kwafika indoda kithi ingumfundisi angiyazi le ndoda ingumfundisi weinkonzo ifake ijazi njengami kodwa umahluko kungukuthi ifake ukhololo yona ngayazi le ndoda yafike yangifundisa incwadi kaJobe yonke incwadi kaJobe ngayifunda kwaze cishe ukusa yonke izahluko zonke yangifundisa le ndoda angiyazanga ukuthi ngiyaphi ngathi ubani ba wathi nguGumede ephina wathi umhlaba wonke ngizela ngithunywe inkosi ilanga ukuthi angizokuthatha uye kuphakameni ngezwe lokho ngenyela kakhulu ngiyokhuluma nenkosi ilanga mina ngubani ngizokhuluma ngithini nenkosi ilanga yayisithi ke mawungayi funa amaphepha ubhale ngizokhuluma mina ubhale wena wakhuluma umuntu wenkosi wakhuluma ngibhala wathi kuseni kusa ngo4 wangibizela esiguqweni wafike wangithandazela wahamba ngamgcina ngalelo langa amphindanga ngombono wahamba
ngayithatha incwadi ngayiseposini ngafika eposini ngayifaka ngayilunguzisa ngathi konje mangithethe izohamba ngempela izohamba ngempela mangithethe ayi ngabuya nayo ebekhaya mafika ekhaya lapha unkosikazi Mangomezo engekho akhipha zonke impahla ezikhona ebhokisini ngoba lento eyayikhulunywa lapha ngangayithandi kuthiwa mina ngizoba umfundisi ngangayithandi inkosi ilanga yayingena ngilele ekhaya ingene ngombhede ngesihlalo ingene phezulu endlini ingene ihlale la ngibona umuzi omkhulu ngithi wawungekho umuzi ivunzitha alali ngekho okukhona igama kwakuyigama owayelethile ubaba mkhulu lapha kwakunezihlahla nje zemncawe nomgodi uhamba inkomo ziyophuza kungekho ngishitshe lathi langa wena ke zokwakha lo muzi umkhulu lo muzi ngayithela ngamanzi aqandayo khona angizange ngiwakhe ilanga labuya lafica ngakha ngangakhe indlu kankosikazi enkulu kunale ngayakhanga ekaNkulunkulu lapha etempelini ngase ngihamba ngoyibonga ubaba ela ngakhipha u10 ngiyibonga wathula nje wangibuka wathula nje wangibuka ngabathi wathula nje akasho lutho ngase ngifunda kozana ukuthi ngenqabe ngibiza ngenqaba ukwakhe indlu ukumakhela ngase ngiyake kulabo abantu bakithi sigcina ngathi niyalwa nina ngizophuma ngiyokwakha umuzi kaNkulunkulu lapha ya base bethi wona cha uzodala ukuba ubukeke njengeyoni mawenze njalo yakha khona lapha ngase ngithi ngizothatha izisa zenu-ke zalaba abalwayo ngayithatha izisa zabo ngabhoncula ezalona olaka kakhulu wakuzigxobo ngathenga ama-blocks sayakha indlu lanse yayikhona kwakuyindlu engathi nje wangathi ngeyokuqala emasontweni yayingekho indlu engangaleya abantu bakhona ngathenga ama-blocks ngathi abakha ama-blocks ngakhipha izinto bayakha abafana wayesesuka lo mfana wayengakhela indlu bengakabikho meselandi kangaka kwakumfana wala kwamasho wasekhulelisa intombazane intombi yenduna baze befuna ukumshaya engaqedile ngakhipha inkomo embili ngamnika lo mfana mbamba uthi angahambi ayakhe wahamba yahambisa lapha ekweni lakhe bamiyeka babe salosfala wakha waze waqeda indlu ngaphenduka ngaba uyise ngalelo langa amlobolela Manazaret awuphinde ngibone uhlabelelele baba hlabelelela jabula wena ongaboniyo umhlaba ingceko yakho jabula wena
lapha jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo vula amehlo umphefumulo abone ikhaya labangcwele ulokhu unakene nengcebo nje iyaphela kusasa lento angisenayo mina angisenayo le ngcebo ngangenayo angisenayo namhlanje ziphelile hambile ayakubantu umnikazi wayo lapha ngangithathe khona unganaki ingcebo yalesi sikhathi iyedlula ingcebo uzosala usale uncela isithupha sihambile ingcebo ungayiboni isho lengapi ngisayina amasheke ngikhipha ngifaka iphuma lapha emobeni nginemoto nginayo yonke into kodwa kwakuyinto yalapha emhlabeni uthiwa londa inhliziyo yakho ngaphezu kokulonda konke londa inhliziyo yakho ngoba kuyo ukhona umthombo wokuphila ilonda incwadi yayivamile usho ilanga leyo ncwadi yayivamile usho ilanga athi londa inhliziyo yakho ngaphezu kwakho konke onakho ngaphakathi kwakho ngoba kuyo kukhona umthombo wamanzi okuphila khona alukho usizi uma uthathe uthenge yakhona ingcebo alukho usizo obuwe nalo awubuwe nalo usizi ngoba uyaphela konke ukufa uthi amanga amaqili anamanga uqedwe ngomlilo uthi uhleke nyama yami uhlupheke uze inhliziyo ikhumbule ukuthi habu akulo ikhaya leli uhlupheka nje indaba kili ikhaya leli kuyidokodo nje lomhamba ngitutuze ngalokho izolo lapha kungena umhlangano fika idokodo lami weli lapha shone alikho idokodo lami lasebuya leli vesi ngokushesha kuhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulo ikhaya leli ikuyidokodo lomhambi yayingasekho bayibhidlize kodwa angiphathi igama lamuntu njalo angiphathi igama lamuntu angiphathi igama kodwa yona ayikho ibhidlikile yasuswa ukhona amathenda agcunyeyo khona ngalala emotini insuku ezintathu ngilele emotini anginadokodo anginani ngane kwayinyanga yezulu le ndaba yanginika yona yahlethisa umfundisi umwelasi yasusa uhlomo wayelapha uhlomo ezincwadi lapha emsusu inyanga yezulu yathi angakhe mina into ezofanelana ne-office ngakha-ke lokhu ngakha lokho leli dokodo wangakhela ugina linayo yonke into yami engase ngicabange linendawo yokusithela linendawo yokugeza linekhishi linendawo lapho engilala khona linofrande
khona zonke izinto zami phakathi ongase ucabange ukwazi bese alikho ijodo la ngimhambe emhlabeni kodwa likhona ekhaya ngisho ukuthi ke inyanga yezulu yahlupheka kakhulu ibumba lobuNazaretha esesihlekisa ngabo usuwezinhlekisa namhlanje base bengikhetha khona la bangikhetha bathi ngoba unemoto wena entsha nganginemoto entsha iToyota 4x4 hamba uye lapha eWentworth uyobheka ubaba esibhedlela ukuthi abasondi bakhe ngabamhluphi yini baye khona na hamba uyohlala insizwa zangikhetha khetha mina ngahamba ngohlala ebuhleni ngafika ubaba awu Nkosi yami awu shwele hayi awungathandi lutho kulo baba fika lapha esibhedlela ngihlale khona kusukela ekuseni uzoshaya u7 ebusuku bese sengiphuma sengihamba ngiyaphi njalo ngiyakithi nayi lapha ebuhleni kwakukhona izitha zami angizokuzisho into ngoba angizisho zifuna ukumbulala zembulalela imali enyanga izwe zithi mina kodwa ngani nalikhona eGibisela ne nalingekho nalikhona eGibisela wangekho la umhlangano uya khona bengaqoqani baqoqana ngami bathi wena ubeka imali wedwa athi ngibeke ngedwa ngibeka lenyanga izulu akho ke sibophe sobabili inyanga izulu ngibeka na imali ngibale imali bayazi labocele bayazi ngingedwa ngibala le mali ngingene ekuseni ngo8 lapha endlini enjanga ngibale kuze kushaya u12 wasebusuku ngangihlala lapha mina inyanga yezulu ngibala imali yayo bese ngiyithatha ngiyisebhangi ngiseThekwini lapha koDumayo eThekwini kuWest ngoyifaka khona mhlambe ngiphethe 17,000 ngiphethe ngonxa isuka ngimenye imoto ngishiye lapha ngihambe ngedwa ngithathe onxa isuka ababili ngihambisa imali ngifike ebhanka futhi ngibeka phansi bamile abantu labo bajese babona ukuthi imali le ngiyangapha babona ukuthi ikhona nje eselapha ukuthi bengayithathi ngoba inyanga yezulu yayithe mntanami thatha le mali uyibeke ebhange ungayidli ungangeni esilingweni sokuyidla ngoba imali akulutho imali iyasala khona emhlabeni ayingeni ezulwini wena wedwa ozobe usuhlupheka yaze yaphuma ke inyanga yezulu lapha sahamba saya eNgqayizivele nakhona njalo ngalandela ngayibheka khona angizi nje ekuhleni bheka kusala intombazana kaMaseko intombazana Mrs. Kuze namhlanje Ntuli eMbongolwane lapha eGane khona ngisale naye le ntombazana kaMjado ubhekeni
kungekho bantu abakhona kwinyanga yezulu kuyithina nje sodwa setla senyuka wathi ngelinye ilanga eNcayizivele wasethi ngeSabatha wathi hambile lapha ebuhleni uyobatshena ukuthi le mnikelo abayinikele ebuhleni umthandazo abayithandaza ebuhleni ayizi kimi iba izindondela lapha ya hamba obatshena ukuthi nayiphi into mabenzela mina nakuphi ukukhuluma mabe wenzela mina abonikela u50 cent lo gcwele izwe lonke namhlanje ngiyasaba njalo ngiyasaba ngayo ukuthi sengikhuluma kakhulu kodwa angikhulumanga kakhulu ngoba ngiyesaba nje nginovalo ukhula pelile kuyophela vele kuyophela vele inkosi yangisiza ke waphila ubaba ngakhala sesisuka eNcayizivele sesiza la ebuhleni ngakhala inyembezi ngithi uNkulunkulu wami kasi ebuhleni ngiloze ngiphatheleni ngoba anginovalo kakhulu ngenyanga yezulu nginovalo kakhulu ngelinye ilanga yangithuma yathi angotshela amaphekula lapha nokuthi ufuna ukuwaxolela ngathi nami angcono amaphekula kunathi amaphekula akuthuka kwabakanye ahamba thina kuphi nakuphi lapho yakhona siyakuthuka siyakuhlupha senza yonke into sidlimali senza yonke into ngafika khona yangineka amabhuku hayi amahloni ayino 4,000 isonto likangaka 4,000 rand kuphela mina ngangibhenka 17,000 rand ngosuku base bebona ukuthi abasayitholi bashaya ingqome baya eMlazi lapha ngangibeka khona boyikhipha nathi ibhange labantu wakwini hayi African Bank angibeka African Bank ngabuya ngazotshena ubaba lapha ngathi ngiboloba noba lapha bafuna ukukhipha imali wathi usho njani wathi wathi bayeka bayikhiphe ngathula ngayeka bayikhipha bathenga ikhumbe bovu niyayazi bathenga ikhumbe bovu akulunganga kahle la akulunganga bengitshela ibhamu phosi ibhamu ngelinye ilanga nganginamshado ngithi mphekelezeleni umshado nondunakazi hayi kwanzima nakubo ngifika uDlada esha uDlada umvangeli eshiswa lapha ngisa mina ngemoto kwathi intambama ukuthi bafuna wena njalo mina sezongena nami uNkulunkulu wami umphelezeleni umshado hayi umshado hayi bayithena ngamazabanda angasuka ngahamba ngedwa ufika bevalile esangweni ngathi sukani lapha ngizonishayisa ngemoto basuka isikhalana ngaphuma
bangilanisela ngeenhlamvu ngemuva zaphuma ngapha ekhanda lemoto inhlamvu. Afika lapha angabe sahamba ngalomgwaqo ophela ophakameni ngoba ngabona ukuthi abasephakameni bavivile manje ngoba udlala wehla lephakameni. Ngaphambana nabo ngakhupha ngomgwaqo ophela evereleni edlule entando. Ngaphambana lebusuku ngacela imali kubaba ngathi baba ngipha bafuna ukumbulala manje. Wanika ubaba imali ngahamba. Wathi ekuseni ke kusa bangena abawolami bami bathi nobaba uthi ubaba sizokulanda. Uthi umshiye nobani. Ngabuya ngehudula ngangena wathi uyofica kuthiwa ngifile ngelinye ilanga ngalokhu uhamba kwakho uhamba uyahanga ngishiya ungishiya noba ngithi mina bengithi phela abathola ithuba lapha bafuna lesikhundla bengithi abathola ithuba wathi wathola ithuba ngabantu laba mabheka ngabantu zitumbu yazona nje nyanga ezwe masijikile ungafisi lutho ungafisi lutho sejikileko baba waphinda bangisusa endundulo sibekeleni ngabaleka nakhona la wase kubaleka nje njalo ke baleka nje ngisindisa umphefumulo wami kodwa nyanga ezwe ngikhale la sengikhumbula ukuthi ngishiya yodwa ufike usize ufike inyembezi mina Kaya elime pagateli kona agifidiwe imali kababa endlini bayithatha obani bayithatha angibiza igama la umuntu bele ungashaya uNkulunkulu wami angibiza igama la ngange ngifuthi ngibasho ngoba ngafika imali kababa ayisekho bayithathile ngabuza ingane esebenza nazo hayi zangitshena-ke nazo ukuthi usuke isidumo lapho suhambile bayithatha imali kababa aphinde ngaqala phansi ngasalela futhi ngazala enye imali ngasalela ngayihambisa ebhange
le abayikhipha yonke yathi inyanga yezulu yathi ikisho kimi straight talk yathi konke lokhu mfana nginika khona engikhombisa khona ukukhombisa usibani emva kwensuku ukhombisa usibani konke lokhu lensizwa umsebenzi wayo iyayibheka inkomo bheka inkomo lapha sibayeni bheka inkomo sibayeni ithatha iposi lapha iposi ilihambisa ubaba athi lihambise kumathonsi ubaba esekhathi angamehla angasaboni kahle ngifunde ngincwadi bese thi le iphendule uthi le iphendule uthi le iphendule akanondaba uthi angifundile ufuhlela kunjengalokho wayesho umakhathini athi uthuma ubaba ngolimi oluzwayo akuthume kumuntu ongazi ukuluso lwakho lothi lufika lwakho kuye ulube selukhuluma lento ayifunayo baba ngibhale incwadi njalo nje luzuma lufika uthingo kimi lwalukhuluma lulapha ngakwamkhulu lithi wendoda sengifikile kuwe sengifikile kuwe qatha sengifikile ngiza namanye amasabanisi namhlanje ngiza namanye amasabanisi ngoba ngangithetha amacala akhona la ekhaya ayesuka khona la ekhaya wathethe inkantolo baphikisa nabo bathi hayi siwaxosha lo ithile esikhona osiyami Nkosi. baba Nkosi. ngitelile Nkosi yamakhosi kodwa ngidela nje ziningi ayiqedwa zala ekhaya ayiqedwa zala ekhaya kodwa ngahamba ngomkhombisa ubaba uthi ngolenkosazana ifa labaNazarethe eThekwini ngahamba ngisuka ekhaya ngibalekile suka ekhaya ngase ngikhumbula ukuthi wahamba ubaba inyanga izulu ngingangeni la ekhaya ngathandaza ezoncwadi ubaba ngathandaza ukuthi angene la ekhaya namhlanje washayela lo umdluli washayela ubaba uthingo lonkosazana lungakahlali esihlalweni eshayela umdluli ngathi akothi mangifika esangweni khona ngoba bathe ngangeni bazixosha ngesabatha ngathwala imithwalo ngesabatha ngaphuma la ekhaya ngathi ngifika nje esangweni nantu uthingo nangumdluli ushayela imoto awungakhululeka akhululeka ngathi baba bangimisela bathi basuke emgano lapha esicaweni ezansi bangimisela bathi ngongena sengihlambulukile bazongihlambulula basaya eThekwini basho njalo ngahlanjululwa yini ngahlanjululwa unwabu yalazi unwabu ngonsilpe ngahlanjululwa unwabu mina ngihlanjululwa ngabantu ngangemphansi kwesihlahla la ngibeka isandla la emotini kushisa ngezwa ukuthi phakaqa hawu athi ngabheka lwashiya ihlamvu lulomganu lashiya esandleni sami lwalushona emthini lapho liqhamuka khona lakhwela phezulu la phezulu
wabuya ubaba wathi ngena phakathi wena. Akukho umuntu wabeka isandla uwenza yonke imizamo athi uyamthandazela. Akukho. Wase uthi sekugcina ke uthengo ngihamba ngikhombise imali ebank ummeli uyayibona imali ejabula anika wonke amabhuku kodwa ngaqala lapha emnyango laluhamba nabo laba bantu sathi singangena lapha sizokhupha cash ngathi mina baba ngiyagoduka manje. Hawu uyagodukela manje ubuza kanjalo baba kodwa ngathi mina ubaba wathi angokhombisa wena wedwa. Hey la nkumbula le ohamba nayo ukhakile asho ngobaba uthi angokhombisa nayo ngiyagoduka ke ngeka wabehlisa wathi baphuma sakhuphuka nobaba saphe sengahlala wabuya ubaba mulabe umgwaqo kamba kumakhosazana ngamwa lapha amomgwaqo ulapha kunezaro baba ulapha kunezaro baba wasusa esikhulu isithombo lesi singaka somkhulu wathi mina hamba uyotshala ekhaya lakho uphumule. Oh Nkosi ngafika ngasitshala ekhaya ngiphumula kuso phumula kuso. Baba bese kuwabantu ngiyacela Nkosi yamakhosi ngishiya umsebenzi wakho kubantu bakho. Siyabonga amazwi amnandi esaphiwe ngumfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo se-15 15. Cela umshuma elikhuzwayo wakhona lapha ekhaya athole isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi busupha mabangcwele.
ayiwelo sembele nkubazwe ithimthim semtholo siqala ngaphi amamazela igibe imsesane yakhahlela umfundisi uMasango wava losobilweni yakhahlela umfundisi uMbathwa losobilweni yakhahlela umfundisi uShazo wabusika ngemnyathelo isogedwane namagusha iguqa incokazi la kodonsa libone Nkosi yamaNdebele